Imani waho umugisha. Mungu awabariki sana. Dushimiye Imana. Tunamshukuru Mungu Imana yabanye natwe. Kwa sababu Mungu amekuwa upande wetu. Twahuye n'uburwayi. Tulikutana na magonjwa. Imana iradukiza. Lakini Mungu alituponya. Kubashyitsi nitwa Pastor Rukundo. Kwa wageni mimi ni Pastor Rukundo. Nkorera umurimo w'Imana hano. Natumikia kazi ya Mungu hapa. Dushimye Imana kubw'itorero ryaryo rihagaze hano. Tunashukuru Mungu kwa kanisa ambalo lingana nasimama hapa. Somye ijambo ry'Imana. Nilisoma neno la Mungu. Mu minota dufite kulingana na dakika ambazo tuko nazo. Imana dushyigikire kandi Mwuka Wera abane natwe. Tuwezeshe na akuwe pamoja nasi. Ndagira ngo mudukurikire ni minota mikeya dufite. Naomba mtufuatilie katika ile muda kidogo tunayo. Ijambo ry'uyu munsi nifuje ko tuganira. Neno la leo narihaye intego ivuga ngo liko na lengo ambayo inasema hivi. Uwiteka aravuze ngo ongera ubeho. Mungu anasema uishi tena. Akira kubaho mu izina rya Yesu. Chukua kuishi tena kwa jina la Yesu. Narimvuze ngo Uwiteka aravuze ngo ongera ubeho. Nilikuwa nasema hivi, Mungu anasema uishi tena. Birashoboka ko abantu bavuze. Inawezekana watu walisema ukagira ngo ntabwo uzabaho. Kadhani hautaishi. Hari bigeragezo umaze iminsi urwana nabyo. Kupitia ndani ya vikwazo vingi. Hari intege nkeya zaguteye. Na umekuwa ndani ya nguvu kidogo. Iyi minsi wari ucecetse. Hii masiku ilikuwa umenyamanza. Iyi minsi yari kwambuye ijambo. Mungu siku zilikunyima neno. Ariko Uwiteka aravuze ngo lakini Bwana anasema wongereho mu izina rya Yesu. Tena katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Baho yawe Mana ni ingenzi. Baho yawe irakomeye. Baho yawe. Baho yawe. Ndabibutsa ko umuntu wese uri hano afite baho y'Imana. Na wakumbusha ya kwamba kila mtu ambaye yuko hapa ako na ile neno uishi kutoka kwa Mungu. Ezekiel dusomye. Ezekiel ambako tuisha soma. Igice cya mbere ku murongo waho wa 3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Biblia itubwira ko yahoze ari umutambyi. Biblia inatuambia kwamba yeye alikuwa hakuni. Kandi katubwira ko ari umuhungu w'umugabo bita Buzi. Na inatuambia kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Buzi. Yajyanywe rero mu bunyage bw'i Babuloni. Alichukuliwa katika utumwa kule Babuloni. Mwaka wa 597. Mwaka 597. Irumvikana ni mbere ya Yesu. Inaonekana kwamba ilikuwa ni kabla ya Yesu Kristo. Igice dusomye cya 37. Hii sura ya 37 cyose kitubwira ikibaya kirimo amagufwa yumye. Sura yote inazungumza kuhusu bonde lenye mifupa mikavu. Kandi iki gice cya 37 tena hii sura ya 37 kitwereka ko Abisirayeli inatuonyesha kwamba Waisraeli bari baratakaje kwizera. Walikuwa wamepoteza tumaini. Batekerezaga ko igihugu cyabo cyarangiye. Walikuwa wanadhania kwamba nchi yao ilishaisha. Batekerezaga ko ubwami bwabo bwashize. Walikuwa wanadhani kwamba ufalme wao ulishaisha. Ariko hari baho y'Imana yari iri mu ruhande rwabo. Na ishi ya Mungu ambayo ilikuwa ndani yao. Ufite abantu hano. Tuko na watu hapa. Batekereza ko ibintu byarangiye. Wanadhania vitu vimeishaisha. Batekereza ko Imana yabaretse. Wanadhani Mungu alishawaacha. Birashoboka ko abantu bagiye ukabibona. Inawezekana watu walienda na wao ukabibona. Birashoboka ko hari inshuti wabuze. Kuna marafiki ambao ulipoteza. Wibabara hari baho y'Imana ikigukurikirana. Acha kuhuzunika kuko ishi ya Mungu. Abisirayeli bari barabuze kwizera. Waisraeli walikuwa wamepoteza igihe bari mu bunyage bw'i Babuloni. Walikuwa kule Babuloni. Ariko nubwo bari barabuze kwizera. Lakini hata kama walikuwa wamepoteza hari ijambo Imana yari yarabavuzeho. Kuna neno ambalo Mungu alikuwa amesema kwa ajili yao. Igihe cyose babaga bari mu bunyage. Kila wakati ambako walikuwa imibabaro bahuriyemo nao. Imibabaro bahuriyemo nayo. Huzuni zote walikutana nazo. Baho y'Imana yari iri kumwe nabo. Ishi ya Mungu ilikuwa pamoja nao. Kubera iki Imana yakoresheje Ezekiel? Sasa kwa nini Mungu alimtumikisha Ezekiel? Kubera iki Imana yahagurukije Ezekiel? Kwa nini Mungu alimsimamisha Ezekiel? Kugira ngo aze abe umuhanuzi w'Imana muri aba Bisirayeli. Akuwe nabii wa Mungu ndani ya Waisraeli. Kwari ukugira ngo ilikuwa kwa sababu Ezekiel abahumurize. Ezekiel awafariji. Kwari ukugira ngo ilikuwa ubuhanuzi bwa
Ezekiyeli unabii wa Ezekieli bwongere bubibutse yuko Imana ikiri kumwe nabo, iwakumbushe kwamba Mungu angali pamoja nao, kandi kwari ukugira ngo tena ilikuwa ubuhanuzi bwa Ezekiyeli unabii wa Ezekieli wagira inama iwafariji ko bakwiriye gukomeza kubaha Imana, ya kwamba wanapasha kuendelea kumtii. nibutse ko iki gitabo Nikukumbusha ya kwamba hiki n'uyu Ezekiyeli wacyanditse. ni Ezekieli mwenyewe ambaye Cyandikiwe bande rero? sasa kiliandikiwa nani? Cyandikiwe Abayuda. Hii kitabu iliandikwa kwa ajili ya Impamvu ni iyihe wakibaza? kwa sababu gani unaweza jiuliza? Ushobora kwibaza ngo Unaweza jiuliza ko ari Abayuda bandikiwe, Wayahudi ndio waliandikiwa. twebwe turi Abayuda, Sisi tuko Wayahudi, twebwe ko turi Abanyafurika, sisi tuko wa Afrika. kubera iki Kwa nini sasa bandikiye Abayuda waliandikia Wayahudi iri jambo rikaba rije kuri twebwe? kisha hii neno imekuja kwetu? Abisiraheli bari mu bunyage, Waisraeli wenye walikuwa ndani ya utumwa, Imana yabatumagaho Mungu alikuwa anawapelekea, ibabwira ko bakwiriye kureka ibyaha, akawaambia kwamba wawache dhambi. ibaburira. Alikuwa anatoa onyo kwao. Kandi ubu buhanuzi bwa Ezekiyeli Pia unabii ya Ezekieli bwashakaga no kubahumuriza. ulikuwa unakusudia kuwafariji. Kubera iki? Kwa nini? Nawe uyu munsi wa none, Na wewe kwa siku ya leo, nubwo utari Umuyuda, hata kama wewe hauko Myahudi, ukaba utari Umwisiraheli, hauko Mwisraeli, ariko uri umwuzukuru w'Abayuda, uko mjukuu wa Wayahudi. haleluya. Amen. Nawe uyu munsi wa none Na wewe kwa siku ya leo ukeneye ihumure rivuye ku Mana unahitaji kubw'ibibazo umaze n'iminsi, sana na shida ambazo uko nazo, kubw'intambara uri kurwana nazo na bucece, vita ambazo uko unapigana. ukeneye ihumure ry'Imana, unahitaji kufarijiwa na Mungu, ukeneye ihumure ry'Imana unahitaji kufarijiwa na Mungu kubw'ibihe biburimo, kulingana na hali ambayo ukeneye ihumure ry'Imana unahitaji kufarijiwa na Mungu kubw'uyu murimo uri gukora, kwa hii kazi ambayo kunafanya. ukeneye imbaraga z'Imana Unahitaji nguvu kutoka kwa kandi Mungu, kumva n'ijwi ryo kukugaruka mu buntu bwayo. pia usikie sauti ya kubaki ndani ya kazi ya Mungu. Abisiraheli rero, Hao Waisraeli sasa, ubu buhanuzi bwa Ezekiyeli unabii wa Ezekieli bwababwiraga yuko ilikuwa inawaambia kama nibagarukira Imana wakimrudia Mungu nayo izabagarukira, na yeye pia atawarudilia. nibagarukira aho ngaho Wakisimamia pale, bakava mu bibi barimo, wakatoka ile mambo ambayo Imana nayo izabagarukira. naye Mungu atawarudilia. Ubu butumwa bwashakaga kubabwira iki? Hii ujumbe ilikuwa inawaambia nini? Ubunyage bari barimo Utuma kwenye walikuwa ni ingaruka yuko banze kumvira Imana. ilikuwa ni matokeo ya kwamba walikataa kumtii. Ezekiyeli abahanurira, Ezekieli wakati alikuwa yababwiye anawaambia iby'ibyaha byabo, kuhusu dhambi zao, arababwira ngo impamvu muri ubu bunyage akawaambia sababu mko ndani ya ko mwanze hii kumvira Imana. kwa sababu mlikataa kumsikia. Ndagira ngo mubwire ngo Nataka nikwambie ya kwamba hari bimwe mu bibazo tujya tugira, kuna shida ambazo tunakuwa nazo. two tugiye kwisuzuma neza, Ukijiangalia vizuri, ushobora gusanga ingaruka ari uko wanze kumvira Imana. utakuta kama ile matokeo ni kwa sababu ulikataa kumtii. Ibibazo uri gucamo Shida ambazo kunapitia birashoboka ko ari ingaruka z'uko wanze kumvira Imana. kana ni kwa sababu ulikataa kumtii. Intambara uri kurwana nazo Vita ambayo kunapigana birashoboka ko ari ingaruka z'uko wanze kumvira Imana. kana ni kwa sababu ulikataa Ariko kumtii. itangazo Imana itanze muri iri teraniro, Lakini tangazo la Mungu Imana leo, iravuze ngo nugaruka Mungu anasema nayo ukinirudia irakugarukira, na mimi nitakurudia. wumvire ihumure, Usikie kufarijiwa kutoka kwa Mungu. Imana nayo irakugarukira. Mungu naye ataturudia. Iki gitabo cya Ezekiyeli Hii kitabu ya Ezekieli kibarirwa mu bitabo 17 by'abahanuzi. nasema ndani ya vitabu 17 vya wanabii. Ezekiyeli rero Sasa Ezekieli naye abahanuzi bakuru. mmoja mwa wanabii wakuu. Uyu munsi wa none dusomye inkuru y'amagufwa y'ubu. Siku ya leo tumesoma habari kuhusu Ezekiyeli ari mu iyerekwa, Ezekieli, nani alikuwa ndani ya maoni. Imana yaramujyanye Mungu alimpeleka imwereka ikibaya, ikamwonyesha bonde, iramubwira ngo Ezekiyeli waruzi iki? ikamwambia Ezekieli, unaona nini? Ngo Ezekiyeli ngo yitegereje Ezekieli naye akatazama, abona ikibaya cyuzuye amagufwa y'ubu, akaona bonde yenye mifupa mikavu. ngo Imana ngo iramubwira ngo yewe Ezekiyeli, Mungu akamwambia Ezekieli, aya magufwa uri kureba, hii mifupa ambayo kunaona, aya magufwa ko yumye, hii mifupa mbona imekauka? aya magufwa kubona atanyeganyega, Hii mifupa haiwezi jitingisha. wabasha kuyahanurira akabaho? Naweza tabiri juu yake na iishi tena.
Ezekieli ntabwo yabaye nkatwe b'iki gihe, hakukuwa kama sisi wa ntabwo leo. yashubije ngo nabishobora, Hakusema mimi naweza, yaravuze ngo Uwiteka, alisema Mungu. Uwiteka we, Mungu ni wowe ubizi, yeye unajua. nagira ngo nkubwire ngo Nataka nikwambie, umurimo wose ukora, kila kazi ambayo unafanya ntabwo ari wowe ubishobora, si wewe ambaye Kristo uri muri wowe ni wowe ugushoboza. Kristo ambaye yuko ndani yako ndiye Kuzi anakuwezesha. kubwiriza neza, Hata kama unajua kuhubiri ni vizuri, Kristo ugushoboza uri muri Kristo wowe. ambaye anakuwezesha. Kuzi kuririmba neza, Kama unajua kuimba vizuri, ntabwo ari wowe, sio wewe, ahubwo ni Kristo ugushoboza. Kristo ambaye anakuwezesha. Kuhanura bigasohora, Kama unatabiri ntabwo ari wowe, sio wewe, ahubwo ni Kristo uri muri wowe. Kristo ambaye yuko ndani yako. Dutangazwa cyane n'abantu Kushangilia tena watu sana, Imana ikoresha iby'ubutwari, Mungu ambaye anatumikisha mambo makubwa, bakumva ko ari bo babishoboye, na wanafikiria wao ndio wanaweza, ndabatangariza ko atari mwebwe, na watangazia kwamba sio wao, ahubwo iri muri wowe, yeye ambaye yuko ndani yao ni ugushoboza. ni yeye ambaye anawezesha. Meruka kunyura ahantu, Kuna siku nilipitia fasi umuntu moja, ahamagaye undi, nikamsikia mtu akimwita mwenzake, aramubwira ngo ubu ndi mu rugo, akamwambia hivi, niko nyumbani, ngo ngwino nguhanurireho bibiri, kuya nikutabirie mawili, ngo mu kanya ndaba ngiye. wakati kidogo nitaondoka. Murumva ibyo bintu bishoboka? Nasikia hii inawezekana Murumva batadutuburira hivi? Kweli si wakuwa wanatuganganya? ngwino nguhanurire habiri mu Kuya kanya ndaba. nikutabirie mawili, Ariko nibyo muba mukeneye, lakini mambo yale ndio bajya mnahitaji. babahanurira abiri cyangwa Acha wakuwa batatu, unatabirie mawili, kuko nibyo uba ushaka. kwa sababu ndio wewe unataka. Ezekiyeli rero Sasa Ezekieli we yabwiye Imana, yeye alimwambia Mungu, arayibwira ngo Uwiteka we, akamwambia Mungu, ni wowe ubizi. wewe unajua. Ndagira ngo tujye tubwira Imana, Acha tukwe tunamwambia Mungu, tubwire ngo ibintu byose turi kubona ntabwo tuzi ibyo ari byo, mwambie kila mama ambayo tunaona hatujui, ahubwo ni wowe ushobora ila kubizi. wewe ndio unajua. Reka nkubwire, Acha nikwambie, ntabwo nzi icyo uri kureba. sijui uko naangalia nini. Umuntu wese uri hano Kila mtu ambaye yuko hapa agira iyerekwa rye, anakuwa na maoni yake, ubuhanura cyangwa udahanura, hata kama wewe ni nabii ama ariko hauna. hari ibintu ujya ureba, Kuna vitu ambavyo huwa hari ibintu Imana ijya ikwereka, kuna vitu ambavyo Mungu anakuonyesha, kandi uburyo twerekwa, na njia ambapo tunakuwa na maoni twerekwa ni bitandukanye. mambo tofauti. Uburyo ujya werekwa, Namna wewe unaona, uko uyerekwa, kama mimi ntabwo ninavyoona, ariko njyewe sio nero. kama mimi nakuwa na maoni, Ariko umuntu wicaye hano wese lakini kila mtu anaikaa hapa agira iyerekwa ry'Imana anakuwa imushyiramo. na maoni kutoka kwa Mungu. Mbese iki gihe uri kwerekwa iki? Sasa hivi huku naona nini? Uyu munsi uri kwerekwa iki? Hivi uko na maoni gani? Ushobora kuba uri kwerekwa neza, Inawezekana uko na maoni mazuri cyangwa ukaba uri kwerekwa ama uko nabi, na maoni mabaya, ariko icyangombwa lakini cha maana ni uko ufite ibintu Imana iri kukwereka. kwamba uko na vitu ambavyo Mungu. Ese urabyubahiriza cyangwa urabyirengagiza? Unakubaliana nayo ama hapana? Hari ijwi ry'Imana uri kujya wumva Kuna sauti kutoka Mungu ambayo unakuwa unasikia. muri iki gihe cya none. Kwa siku za sasa Hari ijwi ry'Imana uri kumva mu matwi yawe, kuna sauti ya Mungu ambayo kunasikia ariko masikioni, urimo uri kuryirengagiza. lakini kuna wakati wewe haujali. Ndagutangariza ko niwirengagiza ijwi ry'Imana, Nakwambia kwamba kama hautajali bizakugiraho ingaruka nk'aba Bisiraheli. utapata matokeo mabaya kama hawa. Iyo wahize umuhigo ukavuga ngo nzakorera Imana, Wewe ulisema mimi nitamtumikia Mungu, ugahura n'intambara zo mu nzu y'Imana, ukakutana na vita ndani ya nyumba ya Mungu, umurimo w'Imana ukawuvamo ukivumbura kisha ukagenda. ukaacha kazi ya Mungu kaenda. Ntabwo uzabaranwa na pasiteri cyangwa umushumba. Sio pasa ama mshumba atakubariki. Iyaguhamagaye niyo izakubaza umurimo wataye. Yule ambaye alikuita njoo atakuuliza kazi ambayo Korera Imana ushinyirize, tumikia Mungu. Imana yaguhamagaye izaguhembera icyo Yeye wakoreye. aliyekuita atakupatia malipo. Ushuje amaso inyuma, Ukirudisha macho nyuma, hari ibyo uri kureba. kuna vita ambavyo hukuna. Birashoboka ko uri kureba amagufwa yumye, Inawezekana kunaona mifupa mikavu, uri kureba mu bana bawe,
Unaangalia ndani ya watoto wako, ukabona ibisa nk'amagufwa yumye. unaona mambo ambayo yanafanana na mifupa. Uri kureba mu kazi kawe, unaangalia ndani ya kazi yako, ukabona ni nk'amagufwa yumye. unadhani kama mifupa mikavu. Uri kureba imyaka ufite mu bukumi bwawe, unaangalia miaka ambayo uko nayo wewe kama bibi, ukabona ni amagufwa yumye. unaona kama ni mifupa. Uri kureba imyaka ku busore bwawe ufite, unaangalia miaka yako kama kijana, ukabona ni amagufwa yumye. unalinganisha kama mifupa mikavu. Uri murareba mu muryango wawe, unaangalia ndani ya familia yako, ukabona ni amagufwa yumye. unaona ni kama mifupa mikavu. Ariko ndagutangariza ngo ninakutangazia uyu munsi wa none, kwa siku ya leo, uyu munsi wa none, kwa siku ya leo hari amagufwa ashobora kongera kubaho. kuna mifupa ambayo itaendelea, hariho Imana ishobora kongera kukugeraho. naishi ya Mungu ambayo itakufikia kwako. Hari ibintu bitatu by'ingenzi Kuna vitu vitatu ambavyo ni vya maana, bigaragaza ko Imana yakongera ikakuzura. ambavyo vinaonyesha kwamba Mungu anaweza kukufufua. Hari ibintu bitatu Kuna vitu vitatu Ezekiyeli yabwiwe. Ezekiel aliambiwa. Icya mbere Imana yamubwiye, Cha kwanza aliambiwa ko akwiye guhanura aende uyu mwuka ukongera ukaza muri aya magufwa. pumzi ikuye tena kwa ile mifupa. Hari umwuka uza mu magufwa ukinjira, Pumzi ambayo inakuja ndani ya mifupa, kandi uyu mwuka waje muri aya magufwa, na hii pumzi ikija ndani ya aya magufwa arongera akabaho. mifupa inaishi tena. Icyama umwuka w'Imana akongera akagaruka muri wewe. Pumzi ya Mungu irudilie tena. Wumvaga nta byiringiro bikikurimo, ibyiringiro Inaonekana ushapoteza tumaini, ariko uyu munsi wa none, lakini kwa siku ya leo umwuka w'Imana kugezaho, pumzi ya kutoka Mungu ikikufikia, wakongera ukabaho. inawezekana, unaweza ishi tena. Umuririmbyi yararirimbye, Mwimbaji aliimba aravuga ngo ngerageza uko nshoboye akasema, mimi ninajaribu ninavyoweza kwibuza inama z'ibyaha, ngo ariko njya mbyibonamo. Umuririmbyi aravuga ngo jya umboneza kandi wongere umboneze. Mwimbaji anasema hivi, kuna niosha tena unioshe tena. Mbese mu ruhande rumwe, kwa wakati mmoja wumva ukunze Imana, unadhani wewe unamiliki ariko Mungu, hakaba ingeso yakunaniye, lakini uko na ile tabia ambayo ushobora kubwira Imana ikayigukiza. unaweza mwambia Mungu akutoshe yako ile tabia. Ndagira ngo nkubwire ngo Acha nikwambie, Imana ishobora byose. Mungu anaweza yote. Ndagira ngo nkubwire ngo Nataka nikwambie, nta kintu cyahagarara imbere y'Imana. hakuna kitu kinaweza simama mbele ya Mungu. Umuririmbyi yararirimbye ngo Mwimbaji aliimba hivi, za ngeso umubi yanyanduje, zile tabia mbaya ugaruke uzirimbure zongere zive. zitoshe zote zitoke. Uyu munsi wa none, Siku ya leo Imana yakugarukaho, Mungu anaweza kukuhudiria, Imana yakongera Mungu ikagusura. anaweza kukuhudiria. Ushobora kuba uri muri iri teraniro, Inawezekana uko ndani ya hapa ariko kanisa ukeneye ko umwuka w'Imana kugaruka. na unahitaji pumzi ya Mungu Hari ikuhudirie. igihe wumva umwuka yaragushizemo, Kuna wakati mmoja unadhani pumzi ya Mungu kuko alishaenda, umwuka iyo abonye guturana n'icyaha, kwa sababu pumzi ya Mungu ikiona inaishi pamoja na ngahitamo dhambi, kwigendera. anajiendea. Ngo ariko iyo wihannye, Lakini ukitibu, kamubwira ngo mwuka agaruka, kuna wakati ile pumzi ya Mungu inarudi. mwuka wera aragaruka, Sasa roho ya Bwana inarudi, mwuka wera agaruke muri wewe. mtakatifu arudie kwako. Ushobora kuba uri muri iri teraniro, Inawezekana uko hapa ukora imirimo yose neza, unafanya kazi ya Mungu vizuri, ariko mwuka wera yaragiye. lakini Roho Mtakatifu Uyu alishajiendea. munsi ndagira ngo Leo nataka mwuka wera Roho Mtakatifu yongera agarure roho y'Imana muri wowe. akuhudirie ndani yako. Haleluya. Amen. Icya kabiri Cha pili ni ubugingo buhoraho. ni maisha ya milele, uzima wa Buhoramo milele, ubugingo uzima muri aya magufwa yumye. ndani ya ile mifupa mikavu. Amagufwa yumye, Mifupa mikavu, ubugingo buhoraho akwiriye uzima wa kugarukamo. milele, Bakwiriye kugarukamo ubugingo. nahitaji uzima wa milele. Aya magufwa yumye, Hii mifupa mikavu, iyi minsi ya none kwa siku ya leo dufite abantu bari mu murimo na w'Imana, watu ambao wanafanya kazi ya Mungu, ariko lakini nubwo bagenda, hata kama wanatembea baragendana amagufwa yumye. wanatembea na mifupa mikavu, Nubwo bagenda, hata kama wanatembea bagakora umurimo na w'Imana, wanafanya kazi ya Mungu, birashoboka ko bari kuwukorana amagufwa yumye. inawezekana wanatumika ile kazi ndani ya mifupa mikavu. Ndagira ngo umuntu wese yisuzume Naomba kila mtu kubwira ijambo ajiangalie ry'Imana. kwa hili neno la Mungu. Nusanga hari amagufwa ugendana, Kama unatembea na mifupa, uze kubwira Imana, mwambie Mungu, uyibwire ngo mpa ubugingo, mwambie nipatie uzima, umwuka mu magufwa yanjye, pia roho ndani ya mifupa yangu nongere mbeho, iishi
tena. yewe uri hano, Wewe mtu ambaye uko hapa, birashoboka kuri gukorera Imana inawezekana unamtumikia Mungu ariko ubugingo butakurimo, lakini hauna uzima. ufite kutarabarira muri wowe, Wewe hauna kukuwa na huruma. ufite ingezangano muri wowe, Wewe una chuki, ufite urukundo ruke muri wowe. una upendo kidogo. Ayo ni amagufwa yumye. Hiyo ni mifupa mikavu. Bibiliya iratubwira, Biblia inatuambia urwandiko rwa mbere rwa Yohana katika kitabu cha kwanza cha Yohana mu bice 4 ku murongo wa 20, sura 4 mstari 12, biravuze ngo umuntu uvuga ko akunda Imana inasema hivi, mtu ambaye anasema ariko kwamba ntakunde mwene se, na hapendi mwenzake, ngo uwo muntu aba ari umunyakinyoma mu maso y'Imana. huyo mtu ni mdanganyifu ndani ya macho ya Mungu. Tangariza iri jambo, Utangazie neno hili, nuko ari umurimo udakunda mwene so, ukifanya kazi ya Mungu bila kumpenda mwenzako, uri umunyakinyoma mu maso wewe ni y'Imana. mdanganyifu mbele ya uso wa Mungu. Ubugingo tuvuga ntabwo uzabona. Hii uzima tunazungumzia hutaipata. Imana yacu ni nyembabazi, Mungu wetu ni mwenye huruma, n'abayikorera bakwiriye kuba na wale abanyembabazi. wanamtumikia wanapaswa kuwa wenye huruma. Dufite abantu batagira imbabazi bari mu murimo Na w'Imana. watu ambao hawahurumii na wanafanya kazi ya Ntabwo nzi Mungu. Imana uri gukorera iyo ari yo, Sijui ni Mungu gani ambaye anatumikia ariko kwa, dufite abantu bimye abandi imbabazi. lakini kuko watu ambao waliwanyima wengine huruma. Aratera za haleluya nyinshi, Na wengine wanasema haleluya mingi sana. arabwiriza ijambo ry'Imana Wengine neza, ambao wanahubiri vizuri, arahanura bigakunda, wenye wanatabiri vizuri, ariko nta mbabazi zaba muri we. lakini hawana huruma. Ngutangarize yuko Tangazia ya kwamba iyi Mana y'inyembabazi, hii Mungu ambaye ni ya huruma, uyima mwene si imbabazi, unyima mwenzako huruma. iki gihugu turirimba ntabwo Hii uzagikanda. taifa tunaimba hautaingia. Ayo ni amagufwa yumye Hii genda, ni mifupa mikavu. ayo ni amagufwa Hii ni yumye. mifupa mikavu. Dufite abantu bafitanye ibibazo bari mu murimo Na w'Imana, wengine ambao wana shida na wenzao, banze gusabana imbabazi, walikataa kuomba ariko msamaha. gutangarize ngo Acha nikutangazie kwamba ijuru nta marembo abiri azabayo, hili halina geti mbili, hazaba irembo rimwe. utakuwa na geti moja. Niba uhura na mwene so, uhuye na mwene so, Kama unakutana na mwenzako wanze kumusuhuza nakataa kumsalimia kubw'ikibazo mufitanye, kwa sababu uko na shida naye, mwakicarana imbere yanyu kubw'ibibazo mufitanye, ntabwo mwakicarana mu nzu y'Imana ku ntebe hauwezi kuikala pamoja naye ndani ya nyumba ya Mungu kubw'ibibazo mufitanye, kulingana na zile shida ambazo uko nazo ariko naye. kandi urugendo mufatanyije ngo ni Ile rumwe. safari ambayo mko nayo ni moja. Imana ikeneye ko abantu mugirirana imbabazi. Mungu anahitaji watu waombane Niba nta msamaha. mbabazi ufite, Kama wewe hauna ayo ni amagufwa yumye uri gukora mu hiyo murimo ni w'Imana. ni mifupa mikavu. Ufite abantu bakirobanura abandi, Kuna watu ambao umurundi akanga umunyarwanda, Murundi anamkataa Mnyarwanda, umunyarwanda akanga umukongomani, Munyarwanda anamchukia umukongomani ntakunda umunyarwanda. Mkongomani hampendi Mnyarwanda. Niba ubifite mu mutima wawe, Kama uko na mambo hayo ndani ya ayo ni amagufwa yumye. hiyo ni mifupa mikavu. Wowe urobanura kavukire y'aho abantu bavuye, Na kuna wengine ambao wanaangalia fasi ambako Mungu ukavuga ko wakijijwe wakiriye umwami Yesu na n'umukiza. unasema wewe ulishaokolewa. Nushaka uzi gukora neza umurimo w'Imana Hata ko abantu kama babona. unafanya kazi ya Mungu vizuri, Ayo ni amagufwa yumye. hiyo ni mifupa yenye Ijuru wiri gutubwira ntabwo uzaryinjira. mbingu ambayo tunaimba hautaingia. Ndabizi iyo abantu bari kwigisha ku byaha bamwe ntibabyumva, Ninajua tunapo kuhusu dhambi watu hawasikii, umwuka w'Imana yambwiye lakini roho ya Bwana uyu munsi ndabwire ngo abantu leo niwaambie kwamba barimo watu baragendana amagufwa yumye, wanatembea na mifupa yenye barimo kukauka, barakorana umurimo w'Imana amagufwa wanafanya yumye. kazi ya Mungu wakiwa na mifupa mikavu. Nupinga mwene so, Ukimpinga mwenzako, nucira imanza mwene so, ukimhukumu mwenzako, ndagira ngo nkubwire ngo kuambia kwamba ayo ni amagufwa hiyo yumye. ni mifupa yenye kukauka. Ndagira ngo mureke tube umwe mu murimo w'Imana. Acheni tukuwe mmoja ndani ya kazi ya Ikibazo Mungu. kirabaza ngo mbese Swali nauliza hivi, urimo urerekwa iki uyu munsi wa none? leo uko na maoni gani? Ongera umbarize umuntu mwicaranye mukoreho mubwire ngo uri kwerekwa. Mjise mwenzako muulize uko unaona ni una maoni gani leo? Urimo uri kwerekwa iki Uko na maoni gani? Iyo tuvuze ibi, Tukisema mambo haya, ukwiriye kureba umuntu mufitanye ikibazo. inakupaswa uangalie ni nani ambaye uko na shida naye. Umwuka w'Imana yabaje muri wowe, Roho wa Bwana akija ndani yako, ukagerageza uburyo bwose ukwiriye kumusanga. unajaribu mbinu zote unamsogelea.
niba warishizemwe abantu ngo baramvuze sinzongera kuvugana nabo, kama ulikasirika sema watu walisema sitaongea nao tena, iri juru uzaryumva mu matangazo, hii mbingu utaisikia ndani ya matangazo, ariko ntabwo uzaryinjiramo. lakini hutaingia ndani ya hii. Mujya muvuga ngo abavugabutumwa ngo bagira iterabwoba, na wakati unasema wahubiri wanakuwa na ariko ni ijambo ry'Imana ribivuze. lakini hii ni neno la Mungu ambalo linasema ntabwo wakunda Imana wanga mwene so, hauwezi mpenda Mungu na wakati ntabwo wavuga ko ukunda Imana wujuje uburyarya muri wowe. hauwezi sema unampenda Mungu na wakati wewe uko marionette. Niba ukunda Imana, kama unampenda Mungu, banza unkunde njyewe, nipende mimi kwanza. niba uvuga ko wemera Imana, kama unasema unamkubali Mungu, banza unyemere nanjye nkwemere. kubali mimi na mimi pia nikukubali. ariko ibintu byo guhagarara ukavuga ko ukunda Imana lakini udakunda, mambo ya kusimama unasema mimi ninampenda Mungu, ntabwo uri umwana w'Imana. wewe hauko mtoto wa Mungu. Imana ikeneye ko tuyikunda, Mungu anahitaji tumpende, ariko tugakunda na bene data. pia tuwapende wenzetu. Birashoboka yuko Inawezekana hari ibintu uri kureba, kuna vitu ambavyo hukunaona. mbese muri iki gihe uri kwereka iki? Nyakati hizi unaona nini? Umuntu tumwakira afite umuhigo wo gukorera Imana, mtu tunampokea na ile roho ya kumtumikia Mungu, akavuga uti jewe ngiye gukorera Imana, sema mimi kweli naenda kumtumikia Mungu, ariko yagera mu murimo w'Imana, ina akifika ndani ya kazi ya Mungu, yahura n'umuntu ufite amagufwa yumye, akikutana mtu mwenye mifupa yenye kukauka, bafatanya urugendo rwo kujya kunegura bene se, wanatembea na ile safari ya kwenda kuwahukumu wengine. dufite abantu bacitse intege bari muri uyu murimo, kuna wengine ambao walisharegea ndani, ariko ndagira ngo nkubwire ngo, lakini nataka nikwambie kwamba mumureke twemeranywe nk'abantu bajya mu ijuru. acha tukubaliane kama watu wa Mungu. Ufite ibintu uri kundusha gukora, kuna vitu ambavyo wewe unanizidi, nanjye mfite ibyo nakurusha gukora. mimi kuko vingine ambavyo ninakuzidi muri uyu murimo w'Imana, ndani ya kazi ya Bwana, muri uru rugendo, ndani ya hii safari, umuntu wese afite uko yagabiwe impano. kila mtu ana njia ya kumjua Mungu. Iyo mpano wagabiwe, ile kipaji ikoresha uko Imana yayiguhaye, itumikishe namna Mungu alikupatia. dufite abantu bacecetse kubera abandi, dufite abantu bacecetse, kuna watu ambao walishanyamaza, bahagaritse umuhamagaro, wakasimamisha ile uwito wao. ntabwo uzigera ugaragaza imbere y'Imana impamvu, hautaonyesha sababu yoyote mbele ya Mungu. ahubwo Ezekiel aravuze ngo garukiraho, lakini Ezekiel anasema rudilia pale, kuko nawe uri amagufwa yumye ari muri iki kibazo, sababu na wewe uko mifupa mikavu ndani ya ile bonde. garukiraho ngaho kuko Imana iracyashaka kugukoresha. rudilia pale kwa sababu Mungu anahitaji kukutumikisha. ibintu by'Imana birya abantu bihanganye, vitu vya Mungu vinakuliwa na watu ambao ni wavumilivu. amasezerano y'Imana asohora iyo wihanganye. agano za Bwana zinatimika wakati wewe unavumilia. niba uri kugeragezwa cyane, kama ukunajaribiwa sana, ihangane, biri hafi, biri mu nzira, vumilia, viko njiani, viko vinakuja. wicika intege kubera yuko hari ibibazo uri guhura nabyo. Kama kwa sababu kuna kutana na shida. Ezekiel yabwiye Imana ngo ni wowe ubizi, alimwambia Mungu wewe ndio unajua. nagira ngo nkubwire ngo, nataka nikwambie kwamba Imana ikeneye yuko umanika amaboko, Mungu anahitaji upandishe mikono, ukareka kwirwanirira, usijipiganie, ukareka kwiyobora, mureke Imana yacu tuyobore, waache Mungu yeye akuonyeshe njia. iki gihe cya none, nyakati hizi ukeneye kwemerera Imana, tumkubalie Mungu, ukayibwira ngo hari ahantu naguye, tumwambie Mungu kuko fasa ambako nilianguka chini. njya numva abasirikare ngo iyo bari ku rugamba, kuna nyakati nasikia jeshi wakiwa ndani ya vita, ngo yabona bari hafi kumugeraho, kiona wanamsogelea sana, agashyira intwaro hasi, anatia bunduki chini, akamanika amaboko, anatia mikono juu. iyo amanitse amaboko, akitia mikono juu, ntabwo bashobora kumurasa, hawatampiga risasi, aba yamaze gutsindwa. ni sinya ya kwamba ameshindwa. dufite abantu rero, kuna watu sasa bakirwanirira, wangali wanajipigania, bakigerageza, wangali walikuwa wanajaribu. mbere bajyaga bumva ibibateye ubwoba, mbere walikuwa wanasikia mambo ambayo yanawatisha, bakajya kubaza Imana uko bimeze, wanaenda kumuuliza Mungu. ariko kubera yuko agifite abantu bari hanze bamurwanirira, lakini kwa sababu kuna watu wengi wanampigania, kubera ko agifite abantu ahamagara bakamwumva, kwa sababu kuna wengine anawaita na wanamsikia, aracyarimo yirwanirira, angali anajipigania. nagira ngo uyu munsi wa none, siku ya leo, ijambo ry'Imana rikugezeho, neno la Mungu ikufikia, uryemere, umanike amaboko, upandishe mikono, uribwire ngo Uwiteka, useme Mungu ni wowe ubizi, wewe unajua. ngo Uwiteka abwira Ezekiel,
Uwiteka abwira Ezekiyeli, Mungu akamwambia Ezekieli, aramubwira ngo hanurira aya magufwa. akamwambia toa unabii juu ya hii mifupa. Hanurira aya magufwa Toa Ezekiyeli. unabii juu ya hii mifupa Ezekieli. Ezekiyeli akivuga gutyo, Ezekieli aliposema vile, ngo amagufwa yumva ijwi ry'Uwiteka. ile mifupa ikaisikia Iyo Uwiteka yategetse, Mungu akisema amagufwa arumva. mifupa inasikia. Iyo Uwiteka yategetse, Mungu akiamuru uburwayi bukomeza igihe kirekire burumva. ile ugonjwa ya siku nyingi inasikia. Iyo Uwiteka avuze, Mungu akisema ubukene burumva. umasikini nao Iyo unasikia. Uwiteka avuze, Mungu akisema ubugumba burumva. ile kutozaa Iyo unasikia. Uwiteka ategetse, Mungu akiamuru abarozi barumva. shai wanasikia. Ngo Uwiteka agitegeka Ezekiyeli, Mungu Ezekieli. ngo Ezekiyeli ajya mu mwuka. Ezekieli akaingia Reka ndani ya tuyoborwe n'umwuka w'Imana. akasikia roho ya Bwana. Reka umwuka kuyobore. Acha roho ya Bwana ikuongoze. Ezekiyeli ahanura nk'uko Uwiteka. Ezekieli akatoa nabii kama alivyoambiwa na Mungu. Jya ukora ikintu Uwiteka yakubwiye. Ufanya kile ambacho ameambiwa na Mungu. Jya ukurikiza ijwi ry'Imana. Ukuwe unafuata sauti ya Bwana. Imana nikubwira ngo uri mu ntege nkeya, Mungu akikwambia hauna nguvu tena, wemerera Imana yuko uri mu ntege nkeya. mkubalie uko ndani ya hauna nguvu, umeshalegea. Imana nikubwira ngo kora iki n'iki, Mungu akikwambia fanya hiki na hiki, uzajya ukora icyo Imana ikubwira. uwe unafanya kile ambacho Mungu amekwambia. Imana nikubwira ngo babarira mwene so, Mungu akikwambia muhurumie mwenzako, uzajya ugendana n'icyo Imana ikubwira. uwe unafuatilia kile ambacho Mungu amekwambia. Hari uburyo bubiri Imana ijya iturwaniriramo. Kuna mbinu mbili ambazo Mungu yeye anatupigania. Imana ishobora kukurinda mu kibazo urimo, Mungu anaweza kukulinda ndani ya shida uko nayo, kandi ikanakigusohoramo neza mu tena buryo anaweza bwiza. kufanya utoke ndani ya ile shida vizuri. Ibyo turabyizeye ko Imana yaturwanirira. Ariko nongere nkubwire iki, Na nikwambie hiki, Imana Mungu ishobora kukwihorerera mu kibazo, inaweza kukuachilia ndani ya shida ariko mu fulani, kibazo urimo ikaguha imbaraga zo kukihanganira. na anakupatia nguvu ya kujipigania ndani ya ile shida. Kandi abantu mwicaye hano mwese, Na watu nyie wote ambao abenshi muri mwebwe wengi ndani mufite ibibazo muri kurwana nabyo. kuna shida ambazo mko napigana nazo. Imana nirabasohora mu bibazo, Mungu bado hajawatosha ndani ya zile ariko shida, ibatisha imbaraga zo kwihanganira ibibazo muri kurwana anakupatia nabyo. nguvu ya kuvumilia ndani ya zile shida. Haleluya! Amen. Hari imbaraga Imana iri kubaha Kuna nguvu Mungu alikuwa zo anawapatia kubaho kwihanganira mu kibazo muri kurwana nacyo. kupatia kuvumilia ndani ya zile shida. Saduraka na Meshaki na Abedenego Shadraka, Meshaki na Abednego barasenze ngo Imana ibarinde umuriro. waliwaomba Mungu akawalinda moto. Imana itegeka ko itanura baryongeza. Mungu akaamuru tanura waipatie nguvu tena. Imana irababwira ngo simbakura mu kibazo, Mungu akawaambia sitawatosha, ndabaha imbaraga zo kwihanganira muri iki nitawapatia kibazo. nguvu ya kuvumilia ndani ya hii Ihita shida. yinjira mu muriro, Mungu akaingia ndani ijya ya ile moto, kubategerereza mu muriro. chungia ndani ya ile moto. Imana ivugana n'umuriro, Mungu akaongea na moto, ibwira umuriro ngo ntubatwike, ambia moto ukaba ngaba ari ubwoko bwanjye. kwa sababu wao ni ukoo wangu. Umuriro bashobora kuwucana, Wanaweza kuonga moto, bashobora kuvuga ko byaba byarangiye, wanaweza sema mambo yako imeisha, nawe wareba ikibazo ukavuga ngo angalia kirangiza. shida unasema basi nakwisha. Ariko Imana igitanga Lakini imbaraga Mungu zo kwihanganira mu kibazo turimo. anakuvumilia ndani ya shida. Abantu bashobora kukwanga, Watu wanaweza ariko kukuchukia, Imana ikagukunda. Mungu Abantu atakupenda. bashobora kukuvaho, Watu wanaweza Imana jiendea, ikakugumaho. utabakia na wewe. Abantu bashobora kukwereka yuko Mungu anaweza kuonyesha kwamba ugiye utazagaruka, unaenda na hautarudia, ariko Imana ikazakugarura. lakini Mungu atakurudisha. Tuyihe icyubahiro mu izina rya Yesu. Sifa kwa Bwana. Haleluya! Amen. Ikibazo urimo, Shida ambayo uko nayo, emerera Imana ikuyobore. kubalie Mungu akuongoze. Imana ishobora kukigukuramo Mungu anaweza kukutosha ndani ya ile shida, cyangwa ikakwihorera. ama anaweza hata kukuachilia ndani ya ile shida. Kuba Imana yacecetse Hata kama Mungu amenyamaza, ntibivuze yuko itari gukora. haimaanishi kwamba yeye hayuko anafanya kazi. Imana ishobora guceceka ariko iri mu kazi kayo. Mungu anaweza nyamaza na yuko anafanya kazi. Imana ishobora kukwihorera, Mungu anaweza kukuachilia, ariko mahoya igakomeza lakini kuri. ishi yake inaweza kuwa pamoja nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Daniyeli Nataka nikwambie kwamba Danieli bamwinjije mu ntare
aliingia ndani, walimtia ndani ya Imana yemera ko ajya mu mwobo wazo. akakubali ingie ndani ya shimo la simba. Hari igihe abaririmbyi muturirimbira, Na wakati waimbaji mnatuimbia, izo ntare mureba ngo ziraziritse. hizi simba ambazo mnaona zimeshatungiwa, ntare zose ntabwo bazizirika. hawezi tia kamba simba zote. Ziriya ntare za Danieli, Zile simba za Danieli, imigozi yari iziziritse, makamba ilikuwa zari zizituye, zilikuwa zimeachiliwa, ariko lakini Imana yari yabwiye Danieli, Mungu alikuwa amemwambia Danieli, iramubwira ngo ndakurindira muri uru rwobo rurimo intare. amwambia nitakulinda katika hii shimo ya simba. Ntabwo abantu bakugerageza baziritse, Watu ambao wanakujaribu sio barakuvuga nawe ukabibona ko bakuvuze, wanakusema, wanakuteta na wewe unaviona, baraguhimbira kugira ngo wumve ko baguhimbiye ukabimenya, wanakudanganyia na unavisikia na unavijua. ariko hari Imana igituvuganira. Kuna Mungu ambaye anatusemea, Ku munota wa nyuma Imana ikigaragaza. dakika ya mwisho Mungu anajionyesha. Hari uburyo Imana ijya igenda ivuganira abantu bayo. Namna Mungu anawaongelea watu yao. Garuka ku murimo w'Imana. Rudia kati, Imana iracyagukunda. Mungu angana anakupenda. Imana iracyagukunda. Mungu angana anakupenda. Hari igihe abantu batugerageza, Kuna wakati watu wengine wanatujaribu, kabona mu rugo byanze, ndani ya nyumba mambo kabona mu bana byanze, ndani ya watoto vinakataa, bakabona ko baduhamije, wanasema basi tulimuweza, akavuga uti imyuka mibi yacu yarabahamije, wanasema roho zetu mbaya zishamshika. ukaryama nijoro, Ukilala usiku, bakarara ku rugo rwawe bari gutega ibyo batega, kila siku usiku wanakuwa juu ya nyumba yako, kuko bafite amakuru yuko hari abandi babiteze bagapfa, kwa sababu wana habari kwamba kuna wengine ambao walitega wakakufa. kuko bafite amakuru ko hari abandi babiteze bakamugara, Kuna wengine ambao walitega wakakuwa vilema, bagategereza ko nawe bizakumugaza bakabibura, wakachunga kwamba na wewe utakuwa kilema na wanakosa. mu gitondo ukabyuka, Asubuhi unaamka, ukabyuka ubaririmbira ngo ubw'Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kwa sababu Mungu ananipenda. Haleluya. kababwira ngo kubw'Umwami Yesu ankunda ndiki, Kwa sababu Mungu ananipenda, kuko imbabazi ze nyinshi ndiki, wewe huruma zake za mingi. haleluya. Tena Nuko Imana igenda iturengera. ni kwa sababu Mungu anatupigania. Imana yavuganye na Ezekiel, Mungu aliongea na Ezekieli, iramubwira ngo bwira aya magufwa ngo nimwongere mubeho, akamwambia ambia mifupa hii iishi tena. nakubwiye ngo Uwiteka yategetse, Nilisema Bwana akiamuru, abumvaga yuko bapfuye barongera bakabaho. wenye wanadhania wanakufa wanaishi tena. Muri iri teraniro Ndani ya kusanyiko birashoboka hili ko wumvaga ko nta byiringiro, inawezekana umeshapoteza ariko tumaini, Imana iri gutanga ibyiringiro. lakini Mungu iko na pana matumaini. Wumvaga mu bugingo bwawe umeze nk'umuntu warangiye, Inaonekana kwamba ndani ya maisha yako uko kama mtu ambaye alishaisha, ariko ongerera wemerera Imana. lakini mkubalie Mungu Ndagira ngo tena. ndashaka kubaho uyu munsi wa none, Leo nataka uishi tena. ndagira ngo mbabwire ngo abantu b'Imana, Nataka niwaambie kwamba watu wa Mungu ntabwo dukwiriye kubaho tuganya, hatuwezi kuishi tukiwa na dukwiriye mashaka. kubaho duhimbaza Imana, dukwiriye kubaho mu buzima bwo guhimbaza Imana. Mungu, tuishi maisha ya kumsifu Mungu. Ntabwo twebwe tubayeho Sisi hatuishi kubera ko ibiciro ku isoko ngo kwa byazamutse, sababu bei sokoni imeisha panda. tubayeho kubw'umugisha w'Imana uri kumwe Tunaishi natwe. kwa neema ya Mungu tu. Ntabwo tubayeho Hatuishi kubw'uko bavuze ibyo bavuga, kwa sababu walisema vyenye walisema. tubayeho kubw'abaho y'Imana. Tunaishi kwa ajili ya ishi kutoka kwa Mungu. Aya magufwa yumye rero Hii mifupa mikavu Ezekiel yabonye, yenye Ezekieli aliona, agereranywa ngo n'abo Bisiraheli inalinganishwa na Waisraeli bari baratakaje ibyiringiro, ambao walikuwa wamepoteza tumaini. bumvaga muri bo yuko Imana yabaretse, Walikuwa wanadhania kwamba Mungu alishawaacha, bumvaga Imana yarababeshe. walikuwa wanadhania Mungu alishawadanganya. Mu buzima bwacu bwa none Ndani ya maisha yetu ya leo birashoboka ko nawe hari ibyiringiro watakaje, inawezekana na wewe ulishapoteza tumaini, ariko Imana iracyateza ibiganza lakini Mungu ambaye anakutegea mikono, ngo nugaruka nawe kugarukeho. na ukimrudilia naye pia atakurudilia. Imana iracyuzuye imbabazi nyinshi, Mungu angana na huruma za mingi, nugaruka nawe yakubabarira. ukirudilia naye atakusamehe. Birashoboka ko waba warasubiye inyuma, Inawezekana ulirudia nyuma, birashoboka ko abantu baguciye intege bikemera. watu walikutoa nguvu Ayo ni ikakubali. amagufwa yumye. Hiyo ni mifupa mikavu. Imana iri kuvugana n'umuntu uri hano ngo Mungu anaongea na mtu ambaye yuko hapa hivi. ibyo uri kwereka
Imana iri kukwereka vitu ambavyo Mungu iko anakuonyesha uyu munsi kuko wumvishe ijambo ry'Imana. kwa sababu leo umesikia neno la Mungu. Wahindura amashusho y'ibintu byose uri kwereka. Unaweza badilisha sura za mambo yote unaona. Kwereka ibintu byiza. Unaweza onyeshwa vitu vizuri. Kumvira ijwi ry'Imana. Na unaweza kusikia tena sauti ya Mungu. Yarahanuye. Amagufwa arahagarara. Mifupa ikasimama. Hari abantu bari hano baguye mu mitima. Kuna watu ambao walishaanguka moyoni mwao. Hari abantu bari hano bamaze gutakaza kwizera. Kuna watu ambao walishapoteza tumaini. Ariko ubuzima bw'itorero, lakini maisha ya kanisa dukwiriye kubaho mu kwizera. Tunahitaji kuishi ndani ya matumaini. Nubwo twabura ibyo kurya, hata kama tukose chakula, dukwiriye kubaho mu buzima bwo kwizera. Tunapaswa kuishi maisha ya kuwa na matumaini. Ezekiel yarahanuye. Ezekiel alitabiri. Imitsi iraza. Mishipa ikaenda kunyama tena. Hizi ni imbaraga umukristo akwiriye gutunga. Hizi ni nguvu ambazo umukristo anapaswa. Birashoboka ko nta mbaraga zikigira zo mu murimo w'Imana. Inaonekana kwamba hauna nguvu ndani ya kazi. Ariko Imana yashaka kugutiza imbaraga. Lakini Mungu anataka kulazime nguvu. Uyu munsi wa none, siku ya leo, na dusomye urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso. Ukisoma kitabu Paulo aliandikia Waefeso 3 ku murongo wa 20. Sura ya 3 mstari wa 20. Yaravuze ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twayisaba. Anasema hivi, anaweza kufanya yale ambayo nazidi yale ambayo tunamuomba. Ushobora kumva ko watakaje ibyiringiro muri wewe. Inawezekana kwamba wewe unadhani ulishapoteza tumaini. Ariko Imana yabikora ukongera kugarukaho. Lakini Mungu anaweza yafanya na inakurudilia. Imana ishaka kugaruka ku bantu bayo. Mungu anapenda kuangalia watu wake. Ezekiel Imana yaramubwiye ngo hanura. Mungu akamwambia Ezekiel tabiri. Ubuzima bw'umwuka, maisha ya roho, itorero ry'Imana rikwiriye kubaho mu buryo bw'umwuka. Kanisa la Bwana linatija kuishi ndani ya roho. Iyo korari yaririmbye neza, kama kwaya inaimba vizuri, itorero ry'Imana rirabimenya. Kanisa la Bwana linajua. Iyo umuvugabutumwa yatanze amafunguro meza, mhubiri akihubiri vizuri, itorero mu buryo bw'umwuka birabimenya. Kanisa kwa njia ya roho wanajua. Iyo abadiakoni babikoze neza, abadiakoni wakifanya kazi vizuri, itorero ry'Imana rirabimenya. Kanisa la Bwana linajua. Ndagira ngo tubeho mu buryo bw'umwuka, tuishi ndani ya roho nk'uko Imana iri kubishaka, kama Mungu ambavyo anahitaji. Iramubwira ngo hanura hazeho uruhu. Akamwambia sasa tabiri ngozi nayo ikuje. Uruhu n'ubwiza buhabwa itorero Imana yuha. Ngozi inamaanisha na uzuri. Umuntu wese akwiye gutunga ubwiza bw'Imana. Kila mtu anahitaji uzuri kutoka. Umuntu wamenye Imana akwiye kubaho mu bwiza bw'Imana. Mungu ambaye anamjua Mungu anahitaji uzuri. Hari ibigeragezo uhura nabyo, kuna vikwazo ambavyo vinakutana na kwambura ubwiza, na vinatosha ile uzuri. Umuntu yakureba, mtu akikuangalia, umuntu yakumva, mtu akikusikia, akabona ubwiza bw'Imana bwagushizeho. Kuta uzuri wa Bwana imeshatoka. Ariko umuntu w'Imana, lakini mtu wa Mungu, Imana ishobora kumuha ubwiza. Mungu anaweza mpatia uzuri. Niyo waba waburaye, hata kama ulala bila kuona, Mungu ashobora kukureba akakubonaho ubwiza. Mungu anaweza kuangalia na anakuona. Niyo waba uri umupfakazi, hata kama wewe ni mjane, Mungu ashobora kukureba akakubonaho ubwiza. Mungu anaweza kuangalia na kuona ubwiza. Niyo waba ufite umwambaro umwe wambara buri munsi, hata kama una nguo moja ambayo ubwiza bw'Imana iyo bukuriho, uzuri wa Mungu kiwa pamoja na wewe, Imana iragusiga. Mungu anakupaka. Imana ibantera ubwiza mu izina rya Yesu. Uzuri katika jina la Bwana. Birashoboka ko waba uri imfubyi, inawezekana kwamba wewe ni yatima, ubwiza bw'Imana bukubeho. Uzuri wa Bwana ukuwe pamoja nawe. Uyu munsi wa none, siku ya leo, ndumva ngiye gusoreza aha, nasogelea mwisho, ariko ndagira ngo ubwiza bw'Imana, lakini naomba uzuri wa Mungu bukubeho mu izina rya Yesu, pamoja na wewe katika jina la Bwana. Ubwiza bw'Imana bukugereho, uzuri wa Bwana ukifikie. Mbese iri jambo, je, neno hili bashobora kuba waryumvise? Inawezekana umeshalisikia. Muri aya magufwa yumye, kuhusu mifupa mikavu. Ese wowe uri kugenda niki? Je, wewe unatembea na nini? Wewe uri gukora n'umurimo w'Imana iki? Wewe unafanya kazi ya Bwana na nini? Ese ibyo abantu bavuga bigucinege ugasubira inyuma? Je, yale ambayo watu wanasema na kufanya urudie nyuma? Ndagira ngo nkubwire ngo wakongera ukabaho. Nataka nikwambie kwamba unaweza ishi tena. Ijambo ry'Imana twasomye mu Baroma, neno la Bwana tulisoma katika kitabu cha Warumi, kutubwira iki? Linataka kutuambia nini? Paulo yashakaga kuvuga iki? Paulo alikuwa anamaanisha nini? Yagaragaza ko umwuka w'Imana alikuwa anaishi kwamba roho wa Bwana ari utanga ubuzima. Yeye ndiye anatoa uzima ku bantu bizera Imana, kwa watu ambao wanamtumaini Bwana. Nawe Imana yakongera ikakugarurira ubuzima. Na wewe Bwana anaweza kukudushia uzima. Ushobora kumutera na buri cyumweru. Inawezekana kwamba kila
ariko siku ya utagira Mungu. ibihe byiza by'Imana bikuyobora. Lakini ukiwa na hali nzuri kutoka kwa Mungu, Ndagira ngo uyu munsi wa none nataka kwa siku ya leo ongera witekerezeho, ujifikirie, ongera witekerezeho. ujifikirie. Birashoboka yuko Inawezekana ufite urwango mu mutima wawe, uko na chuki ndani ya roho yako, wishyizemo abantu, wameisha wakataa watu, ariko nta kigeragezo kikubaho Imana itakizi. lakini kila jaribu Mungu anajua, hano ubwo uzigera utambuka ibigeragezo Imana yanditse imbere yawe, na hautapitia majaribu Mungu alishakuandikia. ariko uyu munsi ushobora gusaba Imana Lakini imbaraga, kwa siku ya leo naweza muomba Mungu, ubwira Imana ngume kubisohokamo neza. mwambie Mungu nifanye nitoke ndani ya majaribu haya vizuri. Abadiakoni batwegekereho imiryango. Wadiakoni wafunge milango. Mbese ukeneye kongera kubaho? Je, unahitaji kuishi tena? Mbese ukeneye imbaraga z'Imana? Je, unahitaji nguvu ya Bwana? Mbese ukeneye yuko umwuka w'Imana kugarukaho? Je, unahitaji roho ya Bwana ikushikie tena? Ukeneye ko Imana igusiga ubwiza? Unahitaji Mungu akupake uzuri tena? Duhumirize ku maso yacu, Hebu tufunge macho yetu umunota umwe gusa.